Abusia emo akwaba emra power extra so sene da woni say ye no ne trending kwana etutu ne srani abasa ne de aba abesum ye nyina ye nim ye Awuni rockstar Christiana Awuni a okuma wood industry nim ye nyina ye nim say ba form ba achinyam de a ye mami oye number 1 ewo industry nim na odin sem bi abetudwa say ne ntiama wojai authority tiru pa ne say ye well known pastors ewo kumase ne nkran a wagidin pa no epese ode na chi ekafom echese epese one no eda na enam saa suban nti ama kitosom ati nani so obekwa asore pa de ode ba akwacha night club aginani ama ne ho ato no yi na ne nsem no kekan ya beka se oboyisiki ayi announcement this year say eye nyame adoma next year obefri atasifo asase so nti ono de wa din etwen se yewura afefufuro emu na se oboyisiki enwu a kwan bia kuma wood industry prayers no be faso afoso oboyisiki ama na wu no obe faso ama na wu obusia men kan nsem bebre no yenko ne nkuti nsem a ye Christiana Awuni one fifi plat tama na wo twetwenko no min ho sori amenko adede ne si ya wapa abai makwa sori bebre Roman Methodist okay min ko Methodist deeper life oh bebre o sun sori nyina mawura ba amwa and the nice see for me na America what do nice see from pen yeah but I know white how much white e wo do me na na meko ade ni nyina amwa o so na ko nyina amwa o I mean Debbie how baby meko za meko pen kwaje no meko no na ayese meko say momo huh because because say wo say bia na sofu bi be hu no ho wo so me pe wo me so nya penti na me pen kwaje yes me pen kwaje me pe be preach the word okay yes and sofu bi hu mi a no kon be do me na chese me nya me som no enwie me peye nti se me ti ase asofo na ama weja asori ko enya sofo bia sof ebinum ana omo put you off bo weja asori ko edidi me sika te say preku no mo time no misro yes body maboni di abo no kra ni sama kra wa yure ho sama boni di ani sama kra yure ho obudi o kaso obudi usika say say collection na koto na na ana say tight fa we bra ni enye sei fa we bra ho na so omo ye ma o mo ya e de na esie na ebia wo na wo hu na nyoma si esi die na esi te say na dia na wo de yesi fa we bra no wo de kofo de wo ko hwehwe den sanya me na me kofo ono na ohun nyoma say wa hu sei te fa skabra ye sei na me nye sei ne be ye sei nso me so sanya metie na saa na metie ense sa ye bia ma me hu say ma frosoro ana ma memfom ana ma yira ta sanya metie na saa na metie wow sana metie enti me ama decide me anka omunjai na ma no so omumu kunu no ma no nti ebirim wo mu no omuso wo mu nsusu and most of times almost just say yana a man or mumu no is because a man or woman almost omukutanium like sika wo bosem or the baby I always catch a dukuruti that is why I will treat you dukurudesa oh na a man so bro man na chese wo so wo sika chen wo mo yire no nti na wo mo bo wo mo ana no ntia sika nti na obi buru obi eye suban a wo kita esu ne ban a wo mu sabro huhu wo mu a wo beye okay edidi atam huhu wo mu a untimi fancy wo beye enye sika adentina so no sweetheart wo boyfriend and asa wo kunu nya akasakasa moto monsantem no bo hwe be ma na so straight away no wo na koma ha no na koma no ye ne huhu na tim no ye boro nti bibi kakra bi a no wa vex na wo ba no bo be ma no edika bo be ma no
But Bema no retaliate pe obviously Bembo ba. And oba bro ya he. Me too fifi. Me sorry twa wani so a. Ebe oya. Na wo twa wani so say amehwe from this year. That then wo ba be twa nipa de so because Mema no so say Mema na kire say e bro mosu. Say kasa abaye ntem ne discuss whatever it is na what was that watching Bema na so. Obo anso hwe na so ma. Bema bi wo ho a. Oba no hwe na so ma. Obegya no bako beko. Ombesa sisi wo mo ntem. Nti anu so ka odo no ho. E ka odo no ho. Na no so nkire say oba no de bi atoto won sa hwehwe wo kuna so. Se wahwe ne ba ko na se wankasa. Na odi achewa. Eno nkire se fa yetuamu da. De bia na so onya kaya na watene won sa na wabona so. Okan no debe no so enye. Okay. Eno so nye. Eno so enye efutu a yede ama eye Ghana man sign no. Efutu a yede ama awsofo fili de pa ya Ajaguraja. Mankasa krom ha nyina me se Ajaguraja ye madamfo. Okay. No man tini. Okay. We madamfo. Okay. Wadamfo as in awsofo obo mpa ye ma. Oh. Un madamfo fifi me no madamfo no. Aha. Ba me na sofo me ka awsofo as. So for ye nipa te se wa. Oni timi yamfo. Okay. With my friend no obetufo, so betumi to no fo. No ne ade. Okay. Nice one. Ajaguraja what you saying? Kwamresi ama. Oh, kwamresi ama onya bad sa o. Se ne nkrofo sa. Wo bena na hu say the man is good. Yes. We are good. O kana adwen. Ena ono nso no mitimi hu say wan koka na onkan. O kana na obeka wo. Nipa bia sa na nipa bia tie. Wo fa wo ne different. Na wo ben na wo hu say no. Say on tesa. Yeah. Onye isa. Iti eya na nkofo. Yes, na ye hu no social media na nyesa no tie. Oh, okay. Iti eya na nkofo eya twa na da pa no ne ade no. Wo hu ne say. O no kra na say enha no. Na me na be ha me. Ono enha no me hwe oba no oya ye mesre, metumi sre sa. Na tabi die na ya na ye o de wo. Wenim se ni do. Ya na ye o de wo. Na wenim se ni do ya atim didie. Now what was that pay? Makonu fie pay. Oh, okay. Your friend is saying, said you are Quabradi or Tiano, Madame for me frame, I was say, yeah, or said I call Haquabracia, I said, would dinner temple. Never say, now you cost so sacred, or say that temple did no dinner, and no crowd they are there killing on. See, or Basso, a man energy near the Adiba, the way I walk and also the way or who no. Before say or be person be share share the way of the lifestyle here because we cool. Oh, what share ye me ma be ye trio any don little. Okay. Oh, any a call on you run it them. Hey. On you run it them. Baby order. What catch us a bit to alcohol. Na mo kwahwe den o ya wura o so because e betu akohwe so onya akwada no aso ni jonjon se wo akohwe bi bed me Paul Adriane oh she's good nice one yes Kwabra ya bo abaso send yankofo ehu ono Mark Chris say nya sakra na otie na o ye extremely good pa nti ene we di abaso bo kese ene di abo apampam no nti ene duma na wonim da bio yes 2016 no ye adwuma ne ye ma MPP ni e fit say NDC fo no sabe adwuma ne nkoyie nti ne pese na naba no ba giye e free no ma bi nti mo na mo decide sa yes enti eba no say aya no afama ase nonsense degree kura enti ye pay sankofa ye pese sankofa na John ba no beto numa na ye na wa wie na yankasa ye tu no fish no
ya nu ye ho bebre ya to aba na nu ye ho ti ye pese papa no sa aba no be je na no ma na wanwie no obewie enti so ka se mo anka santi na che se mo penifo mo se that na se mo sisi mo pese your former president Mahama etna check akra na mo try but then anaba bibisa na go yes ni afi se nneoma nkoyie sa na ye nya adwene it's that time no na Mahama tese na nneoma nkoyie na ye fi se nneoma nkoyie wo kra wo ka bi yes dum so ye nyina ka bi inti ye fi se old man baba ji no woni me de se so wahunu say afi na wahunu say na former president Mahama no obo adwuma pa but na mo nie fra mo ahu obo adwuma pa na mo nie fra mo ahu that is the reason why anso anwa wo hu de mo oduro sesa tam no so na so ya anti yeni ni e be so anwa kan ho no ne hu say yes se na ensuo ne ye ensuo ne ye nti no yantna ho biu it is say no dolly I was say 2024 sen ko asin of ko ye no sa na be na wo gidie ni say mabo adwuma enough ya bo adwuma na asin not na hefa na okase ya bo adwuma no so de o pe no to be no ba wasting time ko bompa ya man oh how de o pe no there was say sa na wo hura I was say you to be bompa ya de o pe no and wo ye no nim ni onya firimu de o yesa na ko didi obi atemu a de onya firimu but was able to me excellent now na mo ne kasa bi we was enya moda on na betimi na tena achi na tena se sempanyfo a mo wo mu na panyimfo na hwan na nyini chen obo isiki metuwa manyini chen itibu be jade sa itibu be jade sa kasa sa obra obeja etwa ko pasa ntwa so no ase na sia obewu nti wotwa na se no owu a na nsan eti de okai no expect say na sia owu ana me expect wonu na aka na asemu sanya me na me kai onu a na asi ne bo aka na asem se na sia no obefiri wiase we nti se eba mu ma no a sanya me na me ye eti se when free mu a mo benya asem ya ka afa no ho ana bebre then na mo ba sanya mai ya ye beku no Ase bebre ya ye beku no that's yes we wu amo beku no ye beku no oh adezia sa opeso fi wiase na wo no so mante ye be ya ma no ade amo de be fa kwa bezo yan kan sanya mai we are proud to present let's see an enemy the super chat. hey that just amo ne na mo ne nyina wo keka kade sam nyina mo tie e na mo ni tete wa mo hwe no ebi bompa yesra nkwa no nkwatenten ni asomdue no ono wo bompa yesra wo wuo ne wo eno nkwa na wo pe kese wo mpe papa wo wiase no mo ni ade ya wo tititi ni nyina na edi enti na wo yesa o boy siki wa wo nua be mo boy siki edi enti e na wo sori a o se we mene no wo ntokwa menye no menye ni sei sa nyo mani nyina no mu nyina mo hu edi enti na wo yesa edi enti minimo but me de mi hu no se menopause na ye no menopause because so wanyini won say ye hase na onyini nu say na ye adwan onchesa onya sa basabasa sa but say sa wanyini obi anso ne de won ebi de ye dam enti ne de no akoya say aye no ntokwa ne kasa ankoye dam what you say ntokwa ne kasa say ntokwa no person say wo panimu te say ono betra kasa ono creative beefs mankwala ma omo ko a na de na wo pe den enye ntokwa na wo pe
pentokwa enti eye ne de na koye se ntokwa na o ya oye di diagram na se ni bere so asem se beef no so kreti a eba so na nkrofo oku na chese nya agro no wodie wa mi ni de wo ye no wo na mo ni hwe ka kire no de ne yan ka kire no wonu mom na nka ye bekwa kwaje afutuo wo no ho wonu mom ena nka yen ye bekọ oboy siki wo akwakwaje afutuo no no wonu mom ye sa na yen kotunufo ye kotunufo de ne ye koka de ne ye koka kire no bibia wa wiye entra hoda oye bra obejai what is so say next year we be free we be wu mate ade enti the man kasa wo hwa action ni bia na minim unse obi wo ho a me fan say wakọ baabi ama ya ka kire ne say wo date nie sana me mate sana mate sana what ya na sana wo me say men kasa oboy sika ko baabi o enye manu nti bo men kasa sana me ti say utimi ko baabi okay ma ye kire date ya okay wo de be firi mu ena obi wo ho so wo hu o wa ni wo hu sei ena beto me ena obi wo so wiase afono no enti no opese ne date ono akasa pese wo wu enti me da mi hu se obo esikide no wiase afono no opese wo wu na de wo pese de wo de wa no cancel no ebebe mama because wo pe because ko ba bia wo boso na say one day no ebeba so ama no so no apese owu di a wo bewu o sure our cause problem wo industry ni mo kuma wo do no oh me to me ne dear me taking it serious take your boys serious okay no me taking it serious okay me say what dey aye me a man fi no o boys ki man fi no but ye share ye fine enti wo sia na wontumi mbisa sa de enti no e bia o ye o sa da say bi so once pen am share na mbisa say papa wo pe me ana e dey asem ana ko radio so bomi di sa no wasre and that was it and no no because menene kwakwa ya den faso bia ni so obre wonya midimbo sesem so de aso obi so one of your ya so so koyo kasa asetna enye na omo no side na omo ye kakra a mbetimi amam bibia die ekom mfa say ekom those days no yes o kasa de ekom a meaning say na hwe ni fiana fiasa me no aka ya kasa de asem wa ha na sa yeah this case sa yeah de me ko nsem ya maka na o ka ne say me kan say ne me kan ya say ne say ne wote na me o ka ne say me e kai me kakra na me ref kai o bisa o mai o mo kai na o de won kai say agenye no doso maka de me ko nsem namfo because wo ko ho na obenya aduane adi nti say wo ne wo mo anko yesa ne o ma na ekombedo se kom so ya nti ese odi akire na wo ye ayinti no metom tisisi ano youth no e den obeka akire won se kom de omo kra na ensa de omo mfa nya omo japade e wo se obope the next alternative bia na and you enempo de because here na times we be ho kire na o se mami kotwa bi daja enya se enye kura sa o enya se nsa ne enye kura just say obi a doctor ka choso moja no empensa ana wa yare ama doctor say o tua o enya se odi be ye tuo mu da sa no pa awia na to no obi okura wo nidi or the empty stomach no be kwa kono nsa okay no sa no ebe sell ti you to no mesre say omo ntwe omo ho emfiri mu ensa mu na nya de a ebo nipa okay emwa nice one yes.
Ebusia most tapini na